Kardom Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Nijang Karbi Anglong aduya hoyalam ki kangsam jigalisi aphiong nang chepregong. Lason si pini am ia hiti iruipen iphong kepeman ponalong. Rongpen hiti nang kiduna tuma pan chomang atum aot lang noasai nang klem dunsi get anta harlongpen ita nang wardundak. Lasi kaphere alongsi dukoklo aduya hoyarada tumki lasi Karbi Anglong a hoyalam ki mentusi ki judunpo. Karbi Anglong ke theke dinga tumke ratcharia jakong pathero ajok non anta nijang Karbi Anglong a hoyalong ke lamki pangsamanidat lasi a hoyalong kido araratum non puanta kisungpen donang bomlo sitame Karbi Anglong tanmas konsulatum batai chingwai ponlo sitame a hoyalam ki ke non puanta pajut pontek thedat ke isi manghumi melam lasi labang solam ki mentusi Karbi Anglong tanmas konsul ke theke dingatum pangsam ponji mapusi a hoyalong kido araratum ke towar chonghong dinglo pusi a hoyalong kido araratum ben chithansai Ami pen Kelvin Teron Karbi Anglong News Ini June recruit Roxy dak ilitum local market mate lang hempia hiti pini hiti ruipen ke cho hiti lo la sidak ilitum along business aso sa tum hanso ke nam dak rong aso tum chiyor highway ke nam bom lohi la pen prumo koiram ben ke wan bom arting men ke pon la son business ka chukle matum pini khanduli pen panar odlang no tum ilitum agari phan etek lo penangan war lo la pen penangan war lo bonstame tong sekot pen itu lamrihing pen bir talong si dak ni tum long dak kido IC sir singson sir lapen dak tum border protection vigilant committee chairman lapen dak VDP tum lapen dak kidoan laso committee long kidoan tum tong sekot pen adimak longan pile don si ala odlang no tum bang dak pen kadlong juilo lapen sindel huyan stami alang tum chetekang lo lapen latum hithia ruiwang pustami kang samlo ma pukali arniwang ruiwang stami side pen tongbom lasi lohui ka chokle matuma phan nilitum alang litum phan so dak pen pinrem lo lapen itum DC phan stami la solo PG lapen alang litum phan prabjing pen arrest vek nangji lapen return vek nangji pusi administrative atuma phan stami pachini lo non malom arni sinini arwe ke jangpen kheronia hithialong lang bichimandan Loson Sivo signify Great Rogarni, West Karbi Anglong Keparo, Kopili constituency alo, Keroni Hiti Rikicho Hitialo, Hormuke Vanagari, Jingtanglo. Non malom chimney me pinpen, Arwi Kijang Ajok, Keroni Hiti Rui, Kicho along, a Hitialong, Hormu Hortar Kevanahut, Ihumagari, Jingtanglo, Bangsoka Jingtang, Nangloke, Langbi, Dong, Holik Side Ajok, Lapen, Keroni, Irukicho, a Hitialong. Merchant Committee Secretary Pankaj Devnath atumpen hitia committee atuma phanpu sitame pinpuralo pajerdamlo seta lang chari ponpe bangso hithialo kulat kedo humpharo pliso se lapen hithi kedo atum chiklo I jonang bong tangka pinangwer pusi ningjepon lapen mohol daratum aphan pusitame aroi tinta masul pinang bong bonta hithia longke langbung saide mohol darlapen hithia committee ato sai claim clear joksi langbung dong holik saide lo lapen kejor kelan pusatame siksak olo hithi kidun atumta kachonam siksak theu pusi rata tumpen ningje ponrenti lapen local mc pawan kumar pusatame hithi tower highway development chilangle data joksi langbi dong holik chimanang koklo pusi rata tumpen ningje pon Lapen Prabjin pen hithialo ke mission asai ke claim pon vekji aphan sarkar kachari atum aphan lapen hithi committee mohol dar atum aphan pasitame harlong ke thokpon veknang ji pusi kheronia hithi kolat atum pen pherang ke thengnu ningje pon News 6 report Karbi Anglong News লঙ্কা হাটুরিয়া ব্যবসায় সমিতির সেক্রেটারি পঙ্কজ দেবনাথ যে আমালোকে খেরুনি বজাৰত আছো খেরুনি বজাৰত ৰাস্তাঘাটৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া এইফালে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাটো বহুত বেয়া ৰাস্তাত ৰাবিছ নাই একো নাই ৰাস্তাত কাষ্টমাৰটো সোমাব নোৱাৰে বোকা ইমান বোকাৰ কাৰণে বেছি হোৱাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰটো নোসোমায় গোটেই দিন আমি বহিয়ে আছো
কিন্তু আমি আমার যে ইয়ার লোকেল কমিটি যে আছে লোকেল কমিটির তাত আমি এটা এপ্লিকেশন দিছিলোঁ বজাৰৰ কাৰণে যে বজাৰৰ আৰু কিটাতো পানী উঠি গ'ল বহুত কেইদিনমান আগতো বৰষুণ হৈছিলে তেতিয়াও এনেকুৱা হৈছিলে তো আমাৰ বেপাৰীকেইটা আমাক কমপ্লেইন কৰিছে যে এনেকুৱা অৱস্থা তাৰপাছত আমি আমাৰ ইয়াৰ যে লোকেল কমিটি আছে তেখেতক আমি কৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক আমি কৈছোঁ যে এপ্লিকেশ্যনো আমি দিছোঁ ৰাইটিঙত তো দিয়াৰ পাছত তেখেতে কৈছে যে তেখেতে কাউন্সিলক কৈছে কাউন্সিলৰ পৰা বোলে টকা নাহে এইকাৰণে এনেকুৱা আকৌ আহিলে কাম কৰিব এইটো কথা কিন্তু ইমিডিয়েট ৰাস্তাটো হেৰি কৰিব দিব লাগে বনাই দিব লাগে নহ'লে আমাৰ বজাৰ দিন যদি বৰষুণ হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় কাষ্টমাৰ সোমোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই একদম যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা হয় আৰু আমি যে আহোঁ বজাৰত সেইফালে ৰাস্তা ইমান বেয়া হৈ আছে গাড়ী সোমাব নোৱাৰে আমাৰ গাড়ীকেইটা ওলাবলৈতো বহুত ডিষ্টাৰ্ব ৰাতিপুৱা আহিব নোৱাৰে আজি ৰাতিপুৱা মাল দিয়াৰ সময়তে মানে যোনটো মাল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আমাৰ ভিটাত আহিব লাগে এইটো আজি 12টা হৈ গ'ল কিয়নো ৰাস্তা বেয়া গাড়ীটো সোমাব নোৱাৰে আৰু বৰষুণ এনেকুৱা পৰিস্থিতি তো গতিকে আমি আমাৰ ইয়াত আমি যে কম যে লোকেল কমিটি কম আৰু যে ইয়াৰ যে হেৰি আছে Election officer pen DCS Hemalong Perang KMI Kangni was signified Kretrok Siarni election officer pen special summary revision of photo electoral roll of attack DCS Hemalong Perang KMI in Nippon Bangso along Karbi Anglong DC Madhusmita Bhagawati Tame Chitongdut Bangso Mike Papon alam Telaki special summary of photo electoral roll of taxi Kang Nippon Non alang litumpen Kepeklar Ponalam Tele Arjupon Sina Deep Hupendor Singh Tokbi, Karbi Anglong News. Saturday, Sunday, আমি কিছুমান ক্যাম্প কৰিব লাগিব disposal of claims and objection by 26/12 26 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত disposal of claims and objection হৈ পেলাই checking of health parameters and obtaining commission permission for final publication, updating database and printing of supplement. Edu 1 January 2024 edu complete hobo lebo ekini. Tarpisot final publication hobo 5 January 2024. Ekini gute schedule to etia ahise aru he mote amar bortoman training to choli ase. Baki step by step ami kori jam. Ekini apnaloke request thakile jate web publicity diye. তেতিয়া গম পাব আৰু দ্বিতীয় কথা আমি ইখিনি সকলো পলিটিক্যাল পাৰ্টিকো জনাই দিয়া হৈছে Pinidipu Press Club asa Hemalong ABVP atum pen Perang KMI Kangni Pinidipu Press Club asa Hemalong ABVP East Karbi Anglong District pen Perang KMI Kangni nang kogalam theke lapo handle non kebangji wo signify Krainer Kebarni Surihinira Inkora Kethom Arni Guwahati along Batai Troxikebra Pho Kechok Katalon Ponji Lasi Karbi Anglong Penta Bangsurhini Bak Chitongdon Jibusi Pini Press Media Thing No Pen Radap Khan Pachini Lo Lapen Hadake Thikiding Atum Nang Chitongdon Jibusi ABVP Secretary Jirsong Lengpen Pachini Pon News Text Report Karbi Anglong News ini dong kerangka mai hanang kok ala athi piala mangke la brelo de akhil bharatiya vidyarthi parishad ate BVP Assam hin pen ate bikon 75 years of BVP kechok Catalan bon duiji apen ex BVP member nata karjupon duiji apen rasomai ke duiji lake Guwahati Sri Madhavdev Kalakshetra along duiji tarik lake 18 June 2023 ate penablo apor lake 10 am so mai long chief guest ipapon do so ame ali langni men ke akhai Sri Gulabchand Kataria Governor of Assam apen Sunil Aduntu bangke Sunil Ambedkar ji Akhil Bharatiya Prachar Pramukh Rashtriya Swayamsevak Sangh lapen special guest ipapon lake Assis Tuanji Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad National Organizing Secretary. So my long kata kowe bang Surhini bangku bangul Chitongji apen
so mai long pilo ko Karbi Anglong penta itun sponsor sik sedang kono kado you're showing like really that DVP di kitone itu kan alang ni alang ya Ilyas rong par puthot mithang hem kachebang jiaphan achor jiliki teron pipen pherang ke mai ke phapom lakhain kore hini serpathor MSC constituency ke paro senso berang maker Ilyas rong par artaninkan plikebra hini asar boramen karlitang bapu rong par lapen ahem pike lakha ke thom dilao jan pusi napachini don sonsi achor jiliki teron pipen kachoning ripona tengki Ilyas rong par alangli na hokle do sitame prabjen pen mithang ahem chibang thu jia phansi tuning report adun thu alangli somar banghini do alangli phan kaching tungchar ipikajok chothek the si nangdolo lapen kai kita osomaratum pu pusi nang chirikong anparta nepu konatlo pusi kai kita karjuwera jok asar piabang lamwai ki pidunji aphan mekri bunang proptiti lo pusi achor jiliki teron pipen nang pachini don Bokajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Ini yang masuk lah, ini yang strong part, ini yang di, kai truk ani pen pendam juga lah, nasi kosongsi kita mana tu, lah non kesian ni kansi mana cini dulu kita lah nanti cuma hawa je, lah kena tong itu ni, kena tong itu dam ni kita, sangat sini dia no, nasi tu. Non bang ke, nah hok le dam setami, yang bang nang puk yang itu ni dulu he, alam bang ke lan bang. Nangte nangli hem sor ke wana tarik pensi hem pen ki par ilone di. Dam tang lah ni pipe truck ani pen lo tarik truck ani pen selang sedam. Nasi ni, tang biar tata biar lo alang long pun dah be, tapi ni kuliah tung pan anstami nang kubur nang NP tha nang NP tha. Ba ko nana sigi doma hai anta lang tung hata tham lo kami lang tung ta long hek ku dia lo sini ni dia lo ku galo sinon bang ke nang itu mat tu kan ini nang berta pi non berta nang pacita pi non ku bang di pan sini ni lo ya lo nasi jadi hek long bang aling sitame ni kontek nombor along nang kontek kak galo itu ma donarap tum pan amke berta channel lo mane Hilubing kan nalit tumadona rab do ta hai ta hala dak lomdam ju tu hai huita je ta chana buna las don rabang ke hilubing bang e berta enam dilang la samila dak lom tu bok ta dai long anki en la do kami ta hilu adona rabaro ka hem so ko nana tong adon di dunia ka hilu bang ke ni ta chini de rama enam ke ke delu samila ro ka hem so bang an ta chi ena hok lo ni na hok lo ni kami ni khane than bang ke en bom lo sinang khan he Mungkin lah sih, yang lo ni kami cilong litian le jangan kita. Kalau so ikai cokar ni ke hempen kitam, yang mana mati nali pat pini nang tandikang lason dono. Ajar lason nang tandikang ke, alang halar orang hem malong pensi nilita ni bang abi asa oh kui hina dam tu la sohot amala so dam se alang bangke halar orang hem sor asupo do hala fansi dan dukan andam bailang ko kusi tu ka ho mala so tandikang ke sana baju jalo alang limen ni usan ini mah kali alang limen ke ni asrong pa Nang limen bangke. Limen bai jadi kita rompi. Oke, alang li ke kopi dong ke klaim ini di ini ke? Alang ni aja tak klaim play ini ke jo ke dam tang long alang ini la purong lom sila sangti ini sila pu klaim dun tom da dun la son hisap ke son si klaim dam bo. Ke nali tum kidorong amen si tanji ma.